wena ubona kunjene kade ngile ekhaya ngithi uyazi ngingakhuluma nohari yakho ngifanisele indaba ukuthi ufuna ukubuyisela unyaka lo manje umraro ukuthi abanamuntu mntwanami ozohugela umntwana wakhe loya manje mina ngabatshela ngathi wena ukhona musa ene wena ngiyazi uzusilahlela ngaphandle mntwanami wamunye kulibele ngowami nima ngiyakuzwa hawa ngilungise msinya ngifonele ubasi ngimtshela ukuthi mbereke nasezi ja niemand bas ik kom niemand ik vraag net 2 days of 2 months ja man me auntie ja is son going